مروف الشت درجة حرارة مثلا 25 حتى الصحي بويدي خوش بتهكش سهبوري احتمال ده عجزي خوش بينود وجه هكا هذا جهش تبلت چلي وسر چلي ده اكيد كارتي كرناخا يا ناريني سر ساخلمية هبت خاصة كيش مروفا ابد عملت وانا بتجيك بن زوروف بن هر وصافي عملت وانا مازن بن سرشي الصولي ده من انجي دان عمر بن بتر تأثير لتكات وهر وصاف مروفيت هندك نخوشيت دوم دريش يعني چه نخوشيت خوينه مكوفا بابتي ما هندك نخوشيت دلي بين افان بتر تأثير لتكات هندك نخوشيت خوينه هين بونو منافت كيم بونا خوينه هكا هاتو خوينه وانيا كيمت ان فقر الدم هبت وكان بزن هكا بلاد گرمی زیده ببند دمارت خوین ده فره بند خوین گلک ده جلدی خوین گلک ناگه تا دماغی او خب اصلا اویج خوینا یا کیم به احتمال ده گیجبونه که نکوان چه بد ده ماندی بند گلک تعبن او گلک تأثیر وان کرد نساخی که هید بین فقر الدم المنجلي فقر الدم المنجلي هيك هوت بلد جرمي جلا زيدا بونو و معرضي طاوي بينو درجة حرارة بين ده وكي جفافة كي بوان شبت ده اف خلوات منجلي جسمي وان ده زيادة اللي انو ده يشانا كنك وان الحسيت وان ده شبت ده بينان طاق بد يعني ده جلا جلا تأثير الوان كر جبالي نام آمش قاريد كنكو فيور زيدا هندي شيان ده بد مروف ندر كود يعني هكذا در كوجي اش وقتا که سپیده یا در کوج شوله خواب کرد آنجا وقتا ایواریا بد آن مغرب بد یعنیش یازده شبیه یازده عفوا یازده نیورو تاکو پنج ایواری اف وقتا یگلک ماترسیه بلا شوله تخا تاجیل کن رغیت وقتا هر وسط سوائل بلا گلک گلک وخون يعني مثلا آو شوربنا عصير وانتشتا گلک گلک بلا وخون همین جارا بلا نمینت دهن يعني مستمر آوی بلا وخون هر ساعته که جاره که دا